Jotono sal kaham tinu no bang salek nan chomola ang kumaja boino bisibak pore aboni kok mano se salek na len chongo kema singke mani borang no tuyang bet thake pore yo inke boik bang ma phono ang pai ha inke ebook ro phono download khela ha bo rang brekhe samung tang rang brekhe juga nai abdi ro nong bet thake pore yo kenima singke sel bo manuro phaku icha nima bo no phang bet thake pore yo inke bo sel lo ang snungi maimo sudu mani phamo mang thaya jotosu chung chini life o samung tange tomo bro be deal khe tomo abhunung pha tomse aborunung pharung yang singke nungno pe yang nisi himmo maro po tinio boirawo abjama knowledge ro po bo sel pore tiong po mayo kethama singke communication bro ro be koma salaye tri kano umchiye kahama ke tong anima bro be koma salaimung pho ruwani namon ba ye bo communication no phang ba thake pore yo kebrima singke relationship tinio relationship pho bet thake ain ba ye namdi khang ma tongmon ba yang bet thake pore yo bip sayo breke tonglai nai tinio sani kla broyo mamla khalami singke breke kaham ke krunglai tongmai nai inke kla palo pho breke relationship kaham ke maintain ke tongmai nai ke boja maro no ang bet thake relationship abudi ke boi pore tinio bang mas nungel anma bai mchi mung juda ang mayo keba ma singke business le tinio bet thake agare ma abudi ke chung nuo abudi no business ro khepo chungmodi ke tangsuk ma yang thamoro phono bangma tongu ar phono business ni boi pore mowang bang mas nungel anma bo business duyo tre rangkho puja juga ne phungtho inke kaham ke saurai samodino kaham ke abono tinio felung ya ke to ni maro pho bo business ni jotosu snung tiong nu ha kedong ma singke time management tinio somoi ro pho chung lagamani ke spend ke to yamani bethake wise ke bethake chung su ye chung somoi ro no somoi khweni maro abdi ro no ang pore ha inke tinio chung ta askalo tv ro naimoro inke internet o besike somoi khoimoro abudi ke sauni chuyama asu saunu improve khia maro social media ro chung somoi khoimoro pho chinba pando bethake tinio nangmo time management no abudi ro samoro bethake numu kebo time management no pho pore mo bethake labma inke case ni ma ke habit tinio chung chini tomungo bad habit by inke kaham habit je tomuma tinio salbi chung stay samung tangmo abose yago ke tor khang thamoni kok maro pho bo habit o pore tinio ang snuye lawo kechai ma singke manipulation boke bro no kaula re nei singke masu samung tho nei singke breke trick no pia abdi ke breke use ni kau samung bai inke breja ma ke tangye trick ke hanini nung samung thomwar no kaula re nai abja maro pho manipulation o ke phrongo inke boja maro no ang bangma pore ha ke skuma singke psychology bro ni psychology nom chene manba panda phonong pore yo mami singke bo psychology ang pore thio bro nang tre better understanding kheme ha bro no tre ang mchi kuma ha mami singke tinio chini bro ni psychology ru ose chini jotosu kau samo phong tho chini decision lamo phong tho apho chini bro ni psychology ru ose samung chini emotion ru ose move mon ba ye abdiro phonok bangma ang bodro learn khela ha Kitinio no by Salimole Bosuno, Abonotre will have summarized can I? Kihama singke money,
kenuma singke cell, kethama singke communication, kebrima singke relationship, kebama singke business, kedukma singke time management, kesningma singke habit, kechaima singke manipulation, keskuma singke psychology. Ke jotono khak saha bo biduno no naiman ba.